Dr. Yoda Tumwesije ntagira ngo intaro n'ingambo mu by'ubururu n'ibiro baterera intunguka ntabwo icyo abantu babyehuziye batama no mukuru intunguko mu makagabo. Urukawa muri ntobere muzirikoho mutahirane amagenyi mukore mukora ya omutware oboyo akateshumwa utakabura kwandika Yoda ngo omuzaparish department bari ngako no Yoda kandi ubwo ni umucyaro wa niyo kora abo Yoda wayo wone ya program y'imyoga utakayatewa akatesha takamandika kwa kanantera buri Yoda garutse yajumirira babona abanje kwejumbira program za government kandi yabashiba ko ejo mu gishogo ngucyuru kuboneka hataro na mutanaga miliyoni emwe abantu bamyasha kasi yokero azisi utankanejo abebembezi mu district ya Shema ababire bebembirwe RDC na chairperson w'intebe ya katano hamwe n'abanyishengiro basimira ubuhereza bwa health insurance n'ingashitwera guruze ubutandikirweho Dr. Yoda Tumwesije tworera ekiri kusakutuha obukwache n'amagara marungi nitusimera munonga kandi abantu wabotina magara marungi bantu banje tokabasa gukora sente reba omuntu yatuletera ekiteekateko gw'abantu tubasa kwerundana nk'abanyashema tukakora ekigombe ekyokurebamu abantu bashema bagira amagara marungi I think tumuteera omungalo omushinja arakunda abantu benyumbanizira ngo nabyo ebyo butezi kuyabirugamu ari ibintu biraza kwa ayegendera ukonyewe ndabiro mu constituency nyinshi tikarebere MP nomwe okozere Yoda tuyabaha akwa Dr. Yoda ukatusigahoka ayo wasukire no kiri mureke kuri abantu bo mugasho abantu bo mugasho bine kubanabo kashiwe mureke kunesa abantu bo mugasho nabwanyimera Yoda gaburire banyanebe ahacihuro ngakamanitso ka rukundo bake nabo bamusheba gasha kwa Mike twakiri